Silav şeba şevano. Çen nûçeyên ku mi vê şevê amade kirine nûçeyên girîng hene li ser Sûriyê plan projeyên xeter hene. Rojavayê Kurdistanê dîsa li derve tê hîştin. Projeyê ku em ê behs bikin projeyên aborî ne, Qeter di nav de ye. Dewleta Tirkiye di nav de ye. Hakan Fidan weke Wezîrî Karê Derveyê Tirkiye niha li Şamê ye, hevdîtina pêktîne. Ka çi qewme, mesele çi ye? Amerika di nava hin projeyên aborî de ye. Amerika hewl dide Heteşê hikûmeta Sûriyê ji lîsteya dewletên terorîst derbixe. Mesele çi ye? Ji ber kîjan sedeman Amerika niha di vê demê de meyla xwe daye ser hikûmeta Şamê û ji aliyê siyasî ve ji Rojavayê Kurdistanê gelo dûr dikeve. Hevkariya Amerika hêzên hevpeymanî bi qesê dê re gelo wê çi qas bidome. Vana em ê hinekî li ser bifikirin, em ê li ser münaqeşe bikin. Ka mesele çi ye, sedem çi ye? Pêşî em bi hin nûçeyên şer dest pê bikin. Vê êvarê qewmî navenda ragihandinê ya yekîneyên parastina gel yepê ragihand ku li Dêrê Zorê du çeteyên Daişî hatine girtin. Daxuyaniya navendê bi vî rengî ye. Yekîneyên operasyonên askerî jî ra dibêjin Tol ên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi piştgiriya hêzên koalîsyona navnetewî li herêma Cewayîç Zîban a Dêrê Zorê operasyonekî ewlehiyê li dijî şaneyekê çeteyên Daişê li darxist. Di barkirin belavkirina çekan de çalak e ev şaneya Daişê. Di encamê de du endamên vê şaneyê hatin girtin. Hewldanên hêzên me ji bo jevxistina torên rêxistina terorîst a Daişê û xurtkirina ewlehiya herêmê karê me dewam dike. Niha em dibînin ku vê derê hêzên koalîsyona navnetewî bi qesê dê re di nava hevkariyê de ne operasyonan li derdixin. Lê aynı hêzên koalîsyonê ji aliyê siyasî ve jî bi Şamê re di nava tekîliyan de ne. Ev hinekî kêfa me heqeten dişkîne. Sebep çi ye? Niha Sûriye tam di nava şer de ye. Herçend hikûmet guherî be jî, herçend Heteşê Colanî hatibe ser kar jî, em dibînin ku ji dewra şer kêmtir nine hêjbara kuştiyan. Ji dema hilweşîna rejima Esad ve di navbera heştê kanûna 2024 heta yani îro tebax 2025 li gel berdewama tundî aloziyê nê 1889 kes li Sûriye hatine kuştin. Yani nêzê 10,000 insan hatine kuştin. Ev mîna şerekî pir mezin e. Tamam hûn ê bêjin şer hebû jî ne rast e. Şer tune bû. Sûriye teslîmê Heteşê hate kirin bê şer û pevçûn. Şerê herî mezin êrişên çeteyên dewleta Tirkiyê li ser Piraqa Reqozax û bendava Tişrînê bû. 3-4 mehan şer dewam kir pir bi dijwarî. Ji vê em divê em rast pênase bikin van meseleyan. Ji wan 7449 kes sivîlin ji vê hejmarê jî 396 zarok 541 jin in. 10,000 insan hatine kuştin. 7500 wan bifikirin sivîlin. Li gorî bilançoya ku navenda çavderiya mafê mirovan ya Sûriye sor ragihandiye hejmara kuştiyan ji heştê kanûna 2024 heta îro bi vî şeklî ye. 2354 kes hatine kuştin di nava salê de. Di nava salê de. Yani ji heştê kanûnê heta serê salê. Di nava meha çilê de 1322 kes, di nava meha Sibatê de 600 kes, di Adarê de 2644 kes, çima di Adarê de li wê derê êrişê ser Elewiyan kirin. Nisanê de 452 kes, Gulanê de 428 kes, Hezîranê de 392 kes hatine kuştin. Di Tîrmehê de dîsa êrişê ser Durziyan kirin li Swêdayê 1733 kes hatine kuştin. Ji yekê tebaxê heta îro jî 362 kes hatine kuştin. Yani di nava van 6 rojan de. Bifikirin. Ew qas însan çawa têne kuştin li Sûriyê? Maşarekî pir mezin heye em nabînin. Ji nava van kesên hatine kuştin 2535 kes li meydanan hatine golebana kirin. Tam terorîzmekê ciddî heye. Tenê di Adarê de 1726 kes. Bi dehan kesan di girtîgehên hikûmeta Veguhez de bi îşkenceyê jiyana xwe ji dest daye. Di nava bilançoyê de endamên ji rêxistinên çekdar ên cîhadîst yên weke çeteyên Daişê, çeteyên dewleta Tirkiya dagirker jî hebûn. Li keleka wê jî di êrişên İsraîlê û dewleta Tirk de jî kuştî çêbûne. Yani kesên ku di encama êrişên dewleta Tirk û İsraîlê de hatine kuştin jî di nava vê hejmarê de ye. Em dibînin ku bilanço gelekî berfireh e, mezin e
هجمارا وان کسین کو د زندان هتشه ده جیانا خوش دستانه به işkence hatine kuştum. پر بالکشنه شانه چتین داعشی ده هفته دسپیکی یا تباقی ده بکی یمانی هفت ایریش لسر گندوارین کانتونا دیر زوری پیکانین او چوا کنوچیا الجور یا دسپیکی مخوان جی دیسا ده عینی چارچوی ده بو ام دبینن که داعش کتینا و حرکته یعنی جی هن هزین جیران و که دولت ترکیه داعشی دخنا و تغییری لدیر زوری ویا ام تم ببیجن فتنه فسادی در دخن دنوا ایلو عشیرین عربانده هواندا یعنی دنوا هفت روزانده هفت ایریش هاتنه پیکانین شانه داعشی دوان ایریشین سیویل ده ایریش سر سیویل اندکن ایریش سر عربه بندین کنترل ین قصده هزین اولکاری هندورین دکن نها تشتکی دن هید خوازم جوارا بیجم هوانا ev دو تاخین مهنه هونزانن لحلبه شیخ محسود و اشرفیه لوی دری لو تفگره هزین حکمت شامی هنه و یا مدخنه و ترس و فکارا وكل عفرينه وكل الشعباي نها ملتي ما قسم كيوان خاص بارتنا وان تاخين ما ين الشيخ محسود اشرفيه لبو تبيرا لويدري فر خطره تهليكيه هزين حكمتها وجهاز يا سوريا لنزيك كلوبا الجلاء يلا تاخا الشيخ محسود واشرفيه لويدري نيزي وان تاخانه بندكي اخي لسريه كودجيجه تاخا سوريان اواكريه بندكي اخي يعني تشال كولانه خندق كولانه نیسان بوری دنابرا و مجلس گشتی تاقین شیخ مسعود اشرفیه ده لهف کرنین اولهیه چه ببون قاشو یعنی آگربسته کی هیه هم وقتی وان تفگران درون لسر آسیمان هر دو تاخان جی دیگرن لو ما شینین هر دو تاخان دنابتر سوفکاران دنه لهف کرن تی بم پیکرن دبکو آلوزیه کی در بکوه یعنی دبکو آگربست جوهلی رابه هتشه ممکنه ایریشی وان هر دو تاقین کردان بکه گلو تدبیرین قصده چنه تدبیرین YPG چنه گلو کوریدوره که هیه که جبو هزین روبریا خسر بکارمو خبیگین وان هر دو تاخان اف گشدان لدیجی لهف کرنا نیسانه که دناورو که ده تقضی به سپاندن آرامیه لباجر ریگرتنا لپیشی هر دو تفگره که لشکرید که یعنی لگوری لهف کرنا مها نیسانه دبید تو تفگره که عسکری لویدری چینه به هزین آسایش لودری ده دستیوان دا چک و سلاحین پر مزن توننه قسمه کی جوان وکشیانه نها تنه هزین آسایشینه ایده کردانه لوان هر دو تاخان اف بندا کنتروله نه بندا کنتروله ده آمده کاریا شارکیه هزین هتشی دناف دانه و یا خطره هواندا نها مباحثا هلوستا آمریکای گوهرین آمریکای یا درباره سوریه دکر بو برپرسه کی وزارت کاری در و یا آمریکای دبیجه او سوریه جلیسته ولاتن پشکرین تروری در بخن یعنی سوریه ادی پشکری ناده تروری ماده موسایه و دمی ستاتویا سوریه دو گوهره افجی خطره yani hedi jolani heteşe nas dikin. Suriye eğer jüve liste der ki ve listeki giring bu. Liguri we berpirse eğer biryar vere dahin Suriye liste vere derxistin de berdela ve de lazım e Wezareta Karê Derve Suriye Serokê Suriye Ahmed El-Şara henekî gavan bavêjin li gor berjewendiyên Amerîkayê ji ber ku ev lîste di destê Amerîkayê de ye. Mesela Suriye, İran, Koreya Bakur, Kuba di lîsteya welatên piştgirên terorê de ye ku hikûmeta Amerîkayê di wê baweriyê de ye ku ev welat piştgiriyê didin tora terorîzma navletewî. Alîkariyên leşkerî, aborî yên Amerîkayê ji bo welatên di vê lîstê de têne sînordar kirin. Çek ji wan re nayîne firotin. Saziyên darayî yên ekonomî li ser wan têne sepandin. Yani ambargoyekî heye li ser van welatan. Qurbaniyên terorê dikarin li dadgehên Amerîkayê giliyê wan welatan bikin. Vaya mühim e. Mesele ev e. Yani divan nûçeyan de em dibînin ku meyla Amerîka hêdî diguhere. Dibe balame li ser be. Ji ber vê mühim e ku bikeve qeydan hevanno. Di demin pêş me de eger hûn helwesta Amerîkayê de guherîn bibînin bala xwedin ser van nûçeyan. Hem nûçeyendinên ekonomîk jî heye. Tirkiye, Qatar, Amerîka ketine nava kîjan projeyan li Sûriye. Çima Rojavayê Kurdistanê de hesabê de tune ye. Van pirsana dibe em ji xwe bikin û em li ser nîqaş bikin. Benyamin Netanyahu
برسف دا پرسین روزنامه گران گوت آرمانجا وان ج ایریشن لسر خزای تونکرنا حماسیه و گراندنا همو دیل اسیرین اسرائیلیه. نتانیاهو وانی زمان کو اسرائیل و خزای الحاق نکه یعنی تبلی آخا خویا سوریه نکه آخا خویا اسرائیلی نکه و یا طبی بریاره کیه تقص کر کو پیشتی کو ام بگیجن آرمانجین خواه ام پلان دکن کنترل هرمه دوری سازیه که روبرنه یا دمکی بکن. Yani em xazay tevli axa İsrail'i nakın, em elve deri reveberiye ki demki ava bikin, hatta kulve deri çareseriye ki hat editin. Yani Hamas'ı ji planı derdikin. Serok Veziri İsrail'i iddia kır, eğer Hamas çeki xadayne, hamu esir u dilin İsrail'i 5 şertu merç berde, dibek u erişin ser xazay stıveji bikadın. Yani evji şiariye ki gringe, gelek vezirin tundrev yendi kabineye Netanyahu da duxazın, Filistiniyên li Xezayê dibin navê koça dilxwazî de ji bo welatên din bêne sürgûn kirin. Yani mecburî îskan ku dewleta Tirkiye di zimanê xwe de ji bo Ermeniyan, ji bo Kurdan pêkanî bû, ji bo Asûriyan dixwaze li vê derê jî İsraîl dixwaze li vê derê pêk bîne. Ne İsraîl, hin kesên tundrew di kabîneya Netanyahu de vê pêşniyazê dikin. Yani bila tamamê Xezayê were xalî kirin ji Filistiniyan. Ev pêşniyazekî ye. Ew wezîr daxwaza jinûva avakirina waregehên cûhiyan yên ne yasayî dikin yên ku di sala 2005 de li Xezayê hatibûn vala kirin. Yani li wê derê dixwazin ji bo cûhiyan waregehên nû ava bikin. Hevano ka helwesta PYD çi ye? PYD zûva ye daxuyanî nedaye di derbarê bûyenên li Sûriyê di derbarê meseleyên li Rojavayê Kurdistanê de dayîn û stendinê de projeya reveberiya xweser çi ye di derbarê Sûriyê de elbet em gelek ji van projeyan nas dikin zanin em fikran wan jî dizanin lê dîsa jî hevserokê PYD de axife Xerîb Huso tekildarê bûyer geşedanên li Sûriyê di derbarê siberoja Sûriyê de daxife geşedanên bilêz û xeternak yên ku piştî hilweşîna rejîma Baasê qewmî ne dibêje Xerîb Huso bila yani bala cîhanê kişandiye ser hundirê Sûriye. Hemû alî matmayî mane ka çewa komeke hîn di lîsteya terorîstan de ye karibû bi awaqê rehetî hêsanî bigêje deriyê Şamê. Ev yek di nava civata navnetewî hemû pêkhateyên çandî yên li hundir û derveyê welê te bûye ciyê tirs û fikar. Xerîb Huso destnîşan kir ku hatina Heyet Tahrir el Şam yani Ahmed el Şara û avakirina hikûmeteke veguhêz abî yek rengê siyasî perçebûna di hundirê Sûriyê de kurtir kiriye. Yani bûye sedema nakokiyên îdeolojîk yên xeternak hem li hundir hem jî li dervê welê ji ber ku hin aliyên navnetewî piştgiriya vê nezîkatiya yekalî dikin. Ev jî siberoja welê xenava metirsiyê. Sibê du sibe dibêje Xerîb Huso. Yani gotina wî em dikarin wergerînin vê bikin. Eger Sûriye perçe bibe sebeb ne emin. Sebeb mantıqa îro ya li Sûriyê mantıqa yekrengî yekdengî ye ku hêzê navnetewî jî piştgiriye didine. Ev jî şiyariyekî ye ji rêveberiya xweser. Yani nekin. Tiştekî wisa nekin. Rê nedin yekrengî yekrêzê. Sîstema nenavendî qebûl bikin. Sîstema ku îro li Rojavayê Kurdistanê tê pêkanîn qebûl bikin. Eger hûn wisa qebûl nekin, sibê du sibe em dikarin cihê bibin. Sûriye perçe bibe. Binêrin behsa perçebûnê dike. Yani anha durzî bi serê xwe dijîn weke Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê jî bi serê xwe dijîn tenê statû tune ama hevalê me Rojavayê Kurdistanê rêveberên me dikarin zextê bidin ser hêzê navnetewî. Dikarin xwe weke problem nîşan bidin. Yani em naxwazin bi biryar yani. Ev meseleyên entegrasyon û falan bêvan divê merû hinekî dayne aliyekî. Helwesta Amerîkayê li gorî daxwazê me dikare biguhere hevanno. Heta ku merû nexwaze, heta ku merû îsrar neke, hêzê navnetewî nakevin dewrê. Niha şansekî mezin li pêşiya me heye, ew jî civîna li Parîsê ye, civîna navnetewî ye. Di wê derê de di derbarê qedera Sûriyê biryar têne girtin. Diplomatê Rojavayê Kurdistanê Mazlûm Abdî bixwe ew ê biçin wê derê, İlham Ehmed ew ê li wê derê amade be. Di nava hefteya pêş me de pêk tê kengê pêk tê em nizanin. Roja wî kifşê ye. Lê dibe di wê derê de îsrar bikin. Daxwazên xwe rêz bikin. Bi tu şertekî. Rêveberiya îro ya li Rojavayê Kurdistanê belav nabe. Cemîl Bayîk jî beriya çar rojan pir bi zimanekî vêkirî got. Destkeftiyê me yê li Rojava wê
تو اوی zarar nebîne. Milletê Kurd yê li rojava wê bê parastin nemîne. Milletê Kurd wê bixwe rêve bibe. Ne tenê milletê Kurd, hemî milletên li Rojavayê Kurdistanê. Ev kifşe diyar e. Xerî Hüso da zanîn ku Sûriye bi nêzîkatiya yekreng naye birêve birin. Çareserî tenê bi rêya projeyekê demokratîk ku hemû pêkhatiyan nas bike, Sûriyeyeke bi rastî pir alî ava bike. Ancak wisa mümkün e ku merû Sûriye ancak li derekî bigire. Rêlber perçebûnê bigire. Xerî Hüso diyar kir ku şer niha di navbera ramanan de ye. Yani fikrên siyasî, îdeolojiyên heyî li Sûriye. Demokrasiye, zordariye. Anha du fikrên esasî heye. Yek demokrasî, li gorî şaristaniya mirovahiyê ya modern ya îroyîn, irf û adetê dünyayê çawa ye, demokrasî, ya din jî zordarî. Weke rejîmên berê yên Baas, weke Saddam Hüseyin, weke Esad, weke şovenîzma Ereb, weke li Tirkiye. Ev zordarî ye. Pergala zordarî di vê rewşê de îmkana ku mirov qebûl bike tune ye. Divê Sûriye bibe demokrasiyek ku hemû gel, hemû pêkhate têda cih bigirin, werin naskirin. Ji ber ku înkarkirina demokrasiyê wê bibe sedema karesat û şerê navxweyî. Binêrin vê derê Xerîb Hüso hevserokê PYD ye. Şiariyekê din dide. Bahsa karesatê dike. Yani felaket. Bahsa şerê navxweyî dike. Çima? Mesela çima hevserokê PYD pêdivî dibîne ku van gotinan bikar bîne di nava hevokê xwe de. Wê bibe sebebê karesatê, wê bibe şerê navxweyî. Çi dikare bibe sebeb? İnkarkirina demokrasiyê. Gotinên pir vekirîne. Îjab nake mirov bibêje eger ehl şara wisa neke em ê wisa bikin. Na, binêre vê derê zimanekî pir nazik, dîplomatîk bikaraniye. Eger Sûriye pêkhateyê xwe nas neke, eger demokrasiyê înkar bike, pêk neyîne wê karesatekî mezin çê bibe li Sûriye wê şerê navxweyî çê bibe. Yani ne tenê em Kurd, ne tenê Erebên li Rojavayê Kurdistanê, herwiha milletên din ên deverên cuda ên Sûriye jî wê serî rakin. Ew ê jî demokrasiyê bixwazin. Ji xwe behs dike. Li gelek deverên Sûriyê anha serhildan heye. Serhildana ku ez dibêjim ne fîzîkî serhildan e. Lê daxwazên pir ciddî hene. Xwebrêk û pêk dikin ji bo ku Sûriye li gorî demokrasî were birêve birin. Hevserokê PYD destnîşan kir ku gelê Sûriye îro daxwaza pergala demokratîk dike, wekî numuneya ku li Bakur Rojhilatê Sûriye yani li Rojavayê Kurdistanê pêk de. Di vê naberê de hevanno hikûmeta Ehmed El-Şara, hikûmeta îro ya Sûriye amedekariya hilbijartinên parlamentoyê dike. Ev jî gelekî balkêş e. Yani dîsa Rojavayê Kurdistanê li derve hatiye hîştin. Tu amedekariya kîjan hilbijartinan dikî? Tu dixwazî dîsa kî bixapînî? Tu dixwazî perdeyê danî kî pêşiya kîjan sûçên xwe? Navbera 15-20 îlonê de wê hilbijartin çê bibe. Ez wê jî ji were bixwînim. Serokê Komîteya Bilind ya Hilbijartinan ya Parlamentoya Hikûmeta Veguheziya Sûriye Taha El Ahmed ragihand parlamentoya nû wê ji 210 endaman pêk were. Ehmed El-Şara heftê endaman ango ji sisiyan yekê meclîsê tayîn dike bê hilbijartin heftê endaman ew tayîn dike. Heftê endam gelekî zêde ye li gorî 210 endaman. Yani ji sê paran parekî meclîsê bi xwe tayîn dike. Mirovê wî ne, derdora wî ne. 340 endamên din jî bi rêya destên hilbijêr têne tayîn kirin. Ev yek jî bi rêya komîteya şaxî piştre jî bi rêya van destiyan têne hilbijartin. Yani kesekî ranabe li Sûriyê raya millet napirse. Hûn deng didin kî şexsiyet kî ne, hûn kî hildibijêrin tiştekî wisa tune ye. Ev hikûmet radibe Sûriye bi rêve dibe hikûmetekê nerewa û di derdê serderdara jî dewletekî wekî Amerîkayê, Tirkiye, Qatar radibin bi vê hikûmetê re peymanên aborî îmze dikin. Razemenî, banqe, pere, ekonomî radizînin Sûriye. Li gorî we pirsekî ji we bipirsim. Li gorî we dewletên ku peymanên aborî çêbikin bi hikûmeta îro ya Sûriye re ew ê bixwazin sibê du sibê ev hikûmet hilweşe. Ne mümkün e. Ji ber ku pêra ketine nava bazariyê êdî bûye hevalbendê wan ê ekonomîk êdî naxwazin ev hikûmet hilweşe. Ma ji derekî ji me re pere were hatina aborî were mirov dixwaze
وی دبری خراب بکه نممکنه لگوری دستور کو احمد شارا درخستیه پارلمانتو تعیین کری دکاره پیشنیاز قانونی بکه دکاره قانونا بگوهرینه پیمان ناونتوی امضا بکه bütçe gişti der bixe afya gişti ilan bike erken ve parlamentoya geleki berfirehen binere bütçe gişti disa yani peri dınava Suriye'de karel heraman belav bike afya gişti jit kare der bixe ama peymanên navnetewî nikare imze bike normal ama ew imze ke bi Türkiye'de peymanan imze dike bu an saziyên çete ên derdora AKP re ew ê rêya çêkin ew ê pireya çêkin ew ê avahiyan çêbikin bi milyaran bütçe ew ê bixin Sûriye ya jî Sûriye ji wan re bütçe veqetîne yani ji bo jinûva avakirina Sûriye bütçeyekî heye bi milyaran dolar bütçe heye vê bütçeyê çi dikin belav dikin li şîrketan kompanyên mezin ên navnetewî ev kompanyên mezin jî bi giranî ji Tirkiye tên Cengiz Mengiz ez ên ha navê wan ji we re bêjim ji ber vê yekê em îro bas kiriye Tirkiye Qatar Amerîka bi Sûriye re ketina nava projeyeke nû ya aboriyê Rojavayê Kurdistanê di nava hesaban da tune ye yani parlamentoya ku hatiye tayin kirin nehatiye hilbijartin pêşniyazên qanûnî dikare çêbike dikare qanûna derbixe tevê ragihandina van gavan jî hîna gelekî şert û tedbîrên bingehîn qanûnî temam nebûne ji wan jî tedbîra yani ew ê heye çi dibêjin serhêjmariya giştî yani nüfus mirov bijmêre jmartina nüfus em jê ra bêjin wisa ev problem e yani li Sûriye hê nüfus nehatiye jmartin çi qas kes li ku derê ne çi qas kes dikarin nûnerê xwe çawa hilbijêrin ev nehatiye îlan kirin nehatiye tayin kirin nehatiye tespît kirin di van şertan de radibe hikûmetekî paravan ava dike û biryarên ji xwe mezintir digire hatina Ahmed el-Şara ya ser desthilatdariyê bêyî hilbijartinan ji xwe bi tena serê xwe problem bû heta niha herêmên artêşa Tirk herêmên ku çeteyên dewleta Tirkiye dagir kirine temsîlkirina tevahî Sûriyeyan di parlamentoya nû de nemimkün e yani çênabe ji wê zêdetir jî peymana ku dehê adarê ya di navbera Mazlûm Abdî û Ahmed el-Şara da hatiye imzêkirin li ku derê ma ka ev peyman ev jî heta îro nehatiye pêkanîn bi hesab û kîteban da tune ye yani jaliyek ve hem rêveberiya xweser li gorî xwe watiyekî dide vê peymanê li gor menfaetên milletê me ê Rojavayê Kurdistanê ye jaliyek ve jî dewleta Tirkiye qaşo zextê li Qesedê dike mesela zextê li Sûriye nake dewleta Tirkiye zextê li Qesedê dike dibêje peymanê pêk bîne çima çünkü di serê dewleta Tirkiye'de pêkanîna peymanê ew e Qesedê rabe çek û silahê xwe dayne bide heteşê û tevlî wan bibe eskerên heteşê di serê dewleta Tirkiye'de îmajekî wisa heye rêveberiya xweser jî ji xwe tamam e xwe fesih bike û xilas ji ber vê dibêjin dehê adarê peymana dehê adarê pêk bînin ama dehê adarê li gorî me cuda ye em dibin şirîyê hikûmetê hilbijartin çê dibe demokrasî çê dibe milletên herêmê tê naskirin artêş dibe artêşa temamê Sûriye Qesedê dibe artêşekî naskirî ya navnetewî beşekî artêşa Sûriye ama li Rojavayê Kurdistanê wezîfe dike em li gorî xwe wisa fehm dikin ji ber vê yekê heta ku ev peyman di pratîkê de pêk ne mafê heteşê hikûmeta demkî ya Sûriye tune ye peymanên navnetewî îmze bike bi van dewletan re aha sibê du sibê şerekî navxweyî çêbû el-Şara û terorîstên derdora wî hemî hilweşiyan çûn ji Sûriye revîn wê çawa be wê çê be jî milletê Sûriye milletekî sekûler e ji mantıqa heteşê dûr e ji mantıqa Daişê gelekî dûr e Sûriye milletê Sûriye yani sosyolojiya Sûriye rênade ku ev mantık hakim be ji ber vê yekê newêrin hilbijartin çê bikin di nava gelde nemimkün e mesela hûn rabin îro sibê dengdanekî çê bikin yan jî referandûmekî Mazlûm Abdî yan el-Şara herkes dizane ku Mazlûm Abdî wê were hilbijartin heta niha ji bilî aramiyê ji bilî huzûrê tu xebatekî de nekiriye ji bo parastina millet ji bilî parastina millet tiştekî nekiriye
Mesela naha ez ê behsa vê projeya Türkiye, Qatar, Amerîka bikim. Baş e? Frank fundir mala te ava her hebî. Gelek spas dikim. Ez ê li peyamê we binêrim hevano. Ez hinek çend nûçe mane ez wana pêşkêş dikim, ez têm cem we. Baş e. Zû de ye, zaten me bi we re sohbet nekiriye. Niha tiştek ku îro ez ê şandim, hebûna şîrketên dewleta Tirkiye ya li Sûriyeyê ev Hakan Fidan jî çûye Sûriyê. Wana li pê de ku dolabê nû ne, projeyê nû amade dikirin, em hinekî behs bikin. Li Meclîsa Gel ya Şamê bi amadebûna Serokê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara protokol hatin imzêkirin bi şîrketên navnetî wê re. Yani peyman. Ne tenê şîrketên Türkiye bûn, şîrketên Qatar û Amerîkî jî hebûn têda. Ev protokol tam 12 projeyên cuda yên aborî yên avakirinê di nava xwe de dihewîne. Qîmeta wî 14 milyar dolar e. Qîmeta van projeyan. Li çend bajarên cuda yên Sûriyê wê ev proje werin avakirin, werin bicihkirin. Santralên paxişkirina avê heye, enerjiya rojê heye. Enerjiya rojê hûn zanin, vana tiştên baş in. Qatar di nav de ye, Amerîka di nav de ye. Santralên paxişkirina avê heye. Ev sîstem divê li Rojavayê Kurdistanê jî pêk were. Hûn nikarin tenê beşekî Sûriyê pêk bînin. û şîrketê ku tên wê derê dixebitin, divê dijminahiya wan li heber milletên Sûriyê tune be. Milletê Kurd jî di nav de. Di aynî çarçovê de peymanekî hevkariya stratejîk hatiye imzêkirin, ew jî qîmeta wî 4 milyar dolar e. Di naberekî de hatiye imzêkirin, Desteya Hewayî ya Sivîl ya Sûriyê û şîrketa Kalyon Konstrüksiyon, Cengiz Konstrüksiyon û Tav Konstrüksiyon ên Tirkiye ne. Sê şîrketên Tirk anha bi buhayê 4 milyar dolarî, 4 milyar dolar hûn zanin dewleta Tirkiye ji bo van pereyan bibîne, diçe ber deriyê pir dewletan. Zemanekî li ber deriyê IMF parsekê dikir ji bo 4 milyar dolarî. Ji bo 4 milyar dolarî ji Ewropayê bigire, xwe kir kampa peneberan. Hemî peneberên dünyayê ji bo derbasî Ewropayê nebin, welatê xwe kir kampa peneberan ji bo 4 milyar dolarî. Çi dike? Îro van her sî şîrketên xwe, Kalyon, Cengiz û Tav li wê derê dide xebatê. Di kîjan xebatan de Desteya Hewayî ya Sivîl ya Sûriyê. Tamam? Ew kar dide wan. Ev jî hevkariya stratejîk jê re dibêjin. Wekî din şîrketekî ji Qatarê heye, UCC heye, Asset Investissement heye, ew jî ya Amerîkayê ye. Wana hemî imzê kirine di nava xwe de. Li gorî peymanê şîrketên Kalyon, Cengiz wê tesîsên balafirgeha navnetewî ya Şamê ji nû ve sererast bikin, di aynî demê de tesîsên nû ava bikin. Balafirgeh aydê dewleta Tirkiyeyê dî. Li ew bixwe ava dikin. Di Gulana Borî de di navbera Wezareta Enerjiyê ya Sûriyê û aynî şîrketên Tirkiyeyê her wiha şîrketên Qatarê Amerîkayê de peymanekî hevkariya stratejîk ya bi qîmetê 7 milyar dolarî hatibû imzêkirin. Yani ev peymana ku niha hatiye imzêkirin 4 milyar dolar e, di meha Gulanê de jî beriya sê mehan 7 milyar dolar peyman hatibû imzêkirin. Yani ev pere hemî diçin Tirkiye. Ji ber ku hikûmeta demkî ne bi hilbijartina gel hatiye damezrandin, meşruiyeta van peymanan dibe mijara nîqaşê jî elbet. Çavdêr di wê baweriyê de ne ku Tirkiye, Qatar, Amerîka dixwazin li Sûriyê bandora xwe ya siyasî, ekonomîk, aborî biparêzin, xort bikin. Bi taybetî piştî guherniyên dawî yên siyasî li Şamê. Tê texmînkirin armanca dewleta Tirkiye ew e binêsaziyên girîngî Sûriyê kontrol bike. Zextê bide ser rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê. Xuya dibe dewletên ku bi vê hikûmetê re dikevin nava tîcaretê êdî ew qasa zû bi zû dev jê bernadin. Nahêlin ev hikûmet hilweşê jî. Ev jî xeteriye ji bo milletê Kurd, ji bo Rojavayê Kurdistanê. Çi dibe bila bibe di demên pêşme de yan jî li di civîna li Parîsê de
دوی رهبری خاصر داخل وان پروژه ببه خودی بریار جبروی گرینگ شریگاتی یعنی از دوی قناعت دامه وانا از دبیجم نوچین لزگینم نوچین پیش پردینه هونوان نوچیان زو د چاپمنیه ده در روزنامه یان ده نکارم ببینن جبرکو به دزیتنه چکرن نه امریکا اشکرت که نه جی دولت ترکیه اشکرت که دوی چارچوبه ده وزیر کاری در و یه ترکی حاکم فیدان ایرو به سردانه که فرمی چو شام پایتخت سوریه حاکم فیدان د چارچوبه سردانه خواه فرمی ده لگل سروکماری سوریه اینها احمد الشارع جویا ده هفدیتنه ده چات یعنی قاشکرن روژاوای کردستانه تکیلین اسرائیل و سوریه هاتنا نقاش کرن گفتگو کرن یعنی هون تخمین دکن حاکم فیدان به احمد الشارع چه و بحث روژاوای کردستان کریه بحث کیجان پروژه هلوشاندن یعنی هون باور دکن که حاکم فیدان به احمد الشارع بحث آواکرن روژاوای کردستان کریه تماما بحث هلوشاندن دیگه لالیه کی بحث آواکرن سوریه دیگه لوی دری هرتش گشت به مزند به آبوری پره هرتش لالی دنجی روژاوای کردستان هل دوشینه چته هم بچه که رختکن بردن سر رهبری خسر داعش الو عشیرین عربانه عربین بدوینه وان راستیان دبه هم ببینن چما مهمه او دولتا که ایرو لباکور کردستان بمره دنوا پیواجوی که دایه لروژاوای کردستان گورامت کله کفن دوره جملت کردره وان راستیان ام دبینن از دبیجم شیروبای امه یاد درباره سوریه روژاوای کردستان ترکیه قطر امریکای ده بلا او قصبه چاویوه بلا سر امریکای به از امریکای وکه دوستکی نابینم شبه من جدی هنه شک من جدی هنه درباره امریکای ده چونکه حتی نها جالی سیاسی و کرد ناس نکرنه رهبری خسر ناس نکرنه نهاتی هفدیترین پر وکری چه نکریه تمی جالی عسکری و هاتی پیمان چه کریه بلکه به پیمان چه کو سلاح دای رهبری خسر تمام هفته بوریجی شاند لی جالی سیاسی و هنه کتینا به حرکته ایمه پدویا ملت کرد بناس کرنه که سیاسی هیا بس دی بس ام دخوازن ستاتیو موره ناس کرن دقادا ناونتی بیده ام دخوازن اراده موره ناس کرن ام بخار رو ببن همان نه اون زنن نودو دویمین سالوگرا روژا شهیدین آسوریه سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی دی سالوگرا نودو دویمین یا روژا شهیدین آسوری ده پیامه کی بلاف کر را گاند کردستان هر دم وی به ولات واره همو پیکاتیان نچیروان بارزانی پیام خواه یلسر حسابه خواه ایکسی بلاف کریه ده بیجته دا سال 1933 شش گندین پارزگین موسول و دوه که بونه هدف دسلاتریا بره یا عراقی ام قربانیان ببیرتینن پاراستن پیشخستنا چاندا پرنگی به هفر جیانه یا همو پیکاتیان گلکی گرینگه کردستان هر دم وی به وار به ولات حمیان هفته طبق جالی آسوریان و وکی روژا شهیدین آسوری تی ناس کرن سالانه آسورین هرما کردستان جی به بیرانین قربانی کمکوجیا سمله و گندین در دوره کن بیرانی نوان یعنی هر وها لروژاوای کردستان جی دیسا آسورین تل تمره روژا شهیدین آسور به بیرانین هندی بینن کدام مروف ملت کی به استم دبیجم مروف جبو عین تشتی دیگری جبو عین تشتی کنه جبو عین تشتی شاده به اف اشارت ملت بونه آسورین باشور کردستان و آسورین روژاوای کردستان اگر جبو عینی تشتی بگیرین جبو عینی تشتی خمگین ببن و شا ببن اف ملت بون آوان نتو بون آوان نشان داده دبی ام ریز و حرمت نشانه وان بدن و اگر هیزا وان و قوت وان او خب پارستنه تونه به دبی ام جخوا زیده تر وان بپاریزن هبون آوان بپاریزن ولات کامبوچیای راگهاند کجبر کداویه ده پیمان آگربستی ده باسا دانالد ترامپ تکه جبو به داویانینا شر و پرچونی سینوری یندنا یم به تایلاندره وان سرو که امریکای دانالد ترامپ باوی که فرمیش بو خلات آشتی نوبل نامزد نشانده هوانو دانالد ترامپ باوی که فرمی بو
نامزد خلط آشتی نوبل جالیه کیوا کامبوچیا و حوالی ما دارا لویدری دارا مرحبا بخیراتی حوال بدرن مرحبا چوانی والله از باشم هون چوانن باش مالاتیا و دوست و حوالی میل ورن او چوانن هیوی دارم هر کس باش و صلاف و رز و حرمت من جبوانا هی کرم که دارا قد چیج مرد بیجی چه آگاهی هن البردسی والله حوال بدرن چی بیجن يعني همجی يعني هر تشتی تعقیب دکن مجبورن يعني اف دوزامه گلی کرد براستی جی دوزدکی پر زحمتا نها پروبلم اوه يعني يكو بيجا روجاوها كردستاني علاقة داري با كردستاني نينه شاشكي مازن دكه تزاني جبركو تشتغ لفدري هي حتى دالية ايديولوجيك دالية زاراوجي دا مثلا نگرم بينين سروشلاتي كردستاني مثلا بيجن زاراوان سوران برانيا باشور كردستاني سوران لي روجاوها كردستاني يعني تماما گريداي با كردستاني افيك ياد دوا دا راستيك هي ريبر آبو دما دكبه ناف پرۆسێکی بدەولەتە تورکڕا ئەو نەخودی خۆیە بڕاستیژی ژبەرکو ئەو گرتیێوانە دناف دەستێواندایە توزانی مینە ئەگەر سەرە گاپۆنها لە دەربە بە هەرە بە ئەمریکا ڕوونێ بە ئەوروپا ڕوونێ بوانە ڕوونێ توزانی بوانژی فکرێوانژی بینەزمان لە سیاسەتە وانژی فێم بکە یعنی چێتر دکارە شخوارە سیاسەتە کوردی یا کوردستانی بوونێ ینی بدە مەشانە تزانی ئەوە مەسەلە ئەوە ینی نەها دەماکو تو دبێژی ئەس دچم تەمام دقەکێ ئەس دەما دچم دەولەتە تورک ڕوو دنێم ئەس تو دبێژی ڕسمی ئەس چەکات دەدوانم دەما چەکات دەرباس بووە ئەمە دعینی دەمێدە هون هەمووژی ینی توژی دێنوی ئالی دبێژن وەڵام لە ڕۆژاوە کوردستان چەک بەرنادەن ئەم گەرە چەکێمە هەبن يوم قبول ناكن أمولو ناكن يعني تيوي واتا إنها السياسة تكي أشي بيجم براستي جي السياسة دوالية يعني نا بيجم دوروي بيجم دوالي تزاني نا دولتها ترك تبريجي قد نا تقول نخودا قد تقول نام دولتها ترك دچين بروسا أشتي والفي عليه بنكولية دكا تخوازة ما تيك ببال الرجاوة كردستان للسوري بقشتي يعني بيجم نولي راستجي جبركو چه دبیجه ها دولت ترکی ولو هون گره بزنن دولت ترکی مینا مکینه کی مازن لدجی کرد خبتا تزانی اما ام فقیرن ام دیشان هر تشتی باب زو باور دک نه پروبلم نه دولتك 100 ساله ما دكو جا حنجن دك ما بارشا دك بدو قوتني ام برانم قرداشنا مونو ديسا حموهم تخازن كيفن دي وادا يعني كردي ولات باريس لفيدري هي تزاني دبيجي نعم قرداشن هابدو يعني همان نجي خد دو دقيقه دغورين از بيد بيجم سريتا نيشينم سريها والله نيشينم سياسات ولو نابه عوالي هيجا سياسات ولو نابه فقيري نابه سياسات مثلا تشتكي ترى بيجي تدبيجي باوريا من بامريكانينا ما تشكر يا جو امريكا بدن مخب كان يعني دوستي امريكا ما تشكر يجيبوا كا لاوروبا كا لامريكا حتى حوالی ما کنکیجی تنه دوستی ما او هنه يعني او چپ ما بهنش خوره هنی همه خدای بون بشگیری دوستی کرده دکه که دوستی ما لأوروبا که لأمریکا کنکه چکریه يعني في آوائی سیاست نایه کرن بره من گره توش دوستاش خوره چکی گره تو لهدریه هر کسی بدی تو بچی نتاو پرست یا فیلنده نتاو پرست هر کس دبه دوزدکی تایه ملتکی هی يعني في آوائی امزانم کرد بأخلاقا اما د سیاست جهان د سیاست ناوچه‌ای د سیاست اخلاق تونه تشتک ناوی اخلاق نینه گره تو بچی اب دره وانا بگیری بيجي اس کرد مسامه چما ولل مدکن يعني اب خلاتيكي پر مازن هي يعني براستي تمام دبيجي نها مثلا دبيجي ما شر كرد يا وجبو جيا تشتي ولا تونه للدنيا تدبيجي شر كريا كشر جبو خو كريا وتو قازان جلوان جي كريا و گره تو خواسته که وانجی پیک بینی هوال بدرن از وید بیجم يعني از ولاد بیجم راسي تو ماده من نب ترکیه نب سیاست ترکیه نب دولت ترکیه نتشتکیه نب انسان ترکیه تجاره باوری خوابانه جینا اینم يعني لما جي يعني نا برا مرة ديرك بيجن دما هند بيجن آشتي مرة تشكنا لازم لبا كوري كرسان تركيا وشاخي تمام ترك دي بيجا أمريكا اف دولة اف قوتنا سرو قابو قوتنا باكاك اف فيديو ان باكاك دي بيجن تشكات با بيجن اكما دردي وانا هي للرجا بي كرسان تشكي واد بيجن تشكنا بيجن يعني قرب فيها ببيني تفقر آزادي يعني قرب وات تشتا ببيني مثلا تشتكي دي تنبيجو هبا البدر المدشينا دقوتني ولا دقوتني برانيا وانا دا هوالن ولات باريس
يعني 30,000 انسان 100,000 انسان دولت دخوازه نتنه فيدرالي دولت دخوازه ام 30 مليون يا وهند بيجن مهر نومته اف هبال اوي بري چنشبت اوي كده رونا هي تي في هبال ما هي والله از شكو گمانه من توني نجوي يعني اما يعني هون خوازن ميجي ما قفه ما كردبون فيدراليه كردستان ارمانج ما هي بردن نات تشتكترا بيجم از بدر سطح بالين ولات باريس كل رجع ولي حتى انها تبقري بشتيباني كرنا المره دبيجن دار ام بتش اوي بتشرو ايدي جمره بيجن ورم هرن مشا دوله ترك داغير كرجارك دنيم شاب كرن يعني بهرن ودري يعني بتش اوي تو بيش يا دريا من بيجه ور بيت تبقري ماري كار بكن يعني بيو اوي ارمانج نمانت مرادا يعني از دبيجن قد نتا نخوشن قد نتا بلكي ولو مروتش ناب قد ناف دلمنا يا ابر ابو مراد قريلانا مينا از بيجم جبايكم مسلمان عايزنا بن مينا بيغمبرك يمكن وانا نديتنا يعني زاني ما تشينا يعني هذا قلت من يعني باور كان قبولنا كان كيف يا اخويا يعني ما بيدش سياستي يعني دارا حمي تشتي كنت تبيجي باور بك جميل بايخ جي قوتيه مثلا جميل بايخ تشد بيجي اي وقت تداخفه دبيجي جبوكو اف بي واجو مروب بی باور بکه راست بمشه دبی برای هر تشتی شرط می یکم دبی سروکاتیا می لدر و کاربه هر کسی ببینه هر کسی را هدیتن پیک بینه ولاتین دروارا به کردستانیان را فکروان بکاربه بگره بده بستینه و یا تشتی که پر انسانیه خوازایی تشتی تود بیجی راست بیجی باشه یادنجی امریکا اوجی مثلا فکرت راسته یعنی اجی بترامه ما چه دای امریکا ما کنگ دست دوستانی درجه امریکا کریه کو امریکا امجیت شتا بخوازن ای من درد من نه اما حالا حاضر جبر کو ام دنا با کوالیسیون کی دانه با امریکا ده تکوشینه که ام عین جبهه دا جی دیگرن خوینا ما تبله هفته به چای قهوه ام به را بدخن عین جبهه مجگود بلکی هنکی دوستانی ما چی بوبه بلکی جی خاطر ما لجم هف چی بوبه جبر کو ما و امریکا د عین جبهه ده مل همبر جولانی شرکریه جبر وی کی ام هنکی دل گرانم نها وقتی کو اف حوال بند ما بچه جبهات دجبر را هف کاری بکه و مجیدا بهله ام خمگین دبن درد ما اوه از پرتو خوازم حقیقتا شاش بم يعني یا هوا نا مثلا هنك دبيجن جبو باشور كردستاني هر كس دزانه يكو عقل با دولتا ترك ري فكر دبن دا قد بارزاني شوار امي قبول بكن هون سر بخويه چه بكن ونوت مرة انيو و دا قد دولابا خاپاندن تزاني باش امريكا هات رسمي اوروبا فرنسا حمو برسمي هاتن ايطاليا هات شو جم مسعود بارزاني وقد جناب مسعود بارزاني ام بهر اوای پشگیری باشور کردستان کریه و ما ام اف فدرالی اسپانیا جبوه اما في ريفراندوم نکه و ضرر بدوا و ضرر بدا سیاست مجل روشلات نابی يعني نا يعني غلط بو خلاص يعني هر کسی زانه اف ريفراندوم مثلا کی تشتکی دنه يعني امریکا جی برجانی خود خوازه امریکا خواسته که هر کسی که هزگ لوی داره هاتی بره خواسته که برجاندی خو پیک بینه کسی گوی را پیک بینه خلاص بوی نه خما کرد بان او با اما ایا گرینگ یعنی ما چکری چند سال امریکا هاتی روجاوای کوس امریکا ل شرک کوبانی وزیر دربه و چاخ کتاباوی ارم بخوینه چه دبیجا هاتن جمع کان فیدانو ويتشاخ مستشاري او داود اوغلو دبيجا محل نيجيرا قوم بشجيريا كرداب كان مفي شري داعش بالشري كرداب كان قو منا بومبكي دركه لهودي عيد زبون شون تزاني جبالكو دبيجا دكتابي خدا بخوين دبيجا وانا قلت امي هزكي لغوري خواستك وانوا لغوري خواستك تني كردنا من لغوري خواستك امي هزكي تشيكن جبوا شري داعش كدري بخوين خواستك واجب تيك بينم ياو هبالي كرد مثلا نهامس كان نا حتى نهاد ترسم بيجن امريكا للرجابايا كردستانية يعني از نابيجن يعني ترسكي ولو او خاص دوان دا هيا نا دوروز تزاني دناف دل جولاني بشتين تركي دايا هاتن قوام اسرائيل خوازن نا كسي ناخواز اسرائيل خوازن يعني هم هناكي سياسة بترز دكن بشرم دكن تزاني يعني مالباتك ولاد باريس وحتى نها جالك وهف كاري كريه هم بيرابون حتى نها والنافذة جي كرتيه
هەواڵێ من مە زەحمەتی کشاندیە ئەم توزانی ئەم دەرێکی مەزن بوونە مە حتا ئیرۆ من ئەم زمانی عەرەبی تورکی فارسیژی نزانن یانی مە پشتگیریە تەفگەرێ بارزانینە مرکی لێ باشوورێ کوردستانê مە تەفگەریە قەدە پێ ڕۆژهەڵاتێک کوردستانê کردیە وێ چاخێ پشترە پەکەکە هاتی وێ دەرێ مە پشتگیریە وانە کرێ بە هەر ئەوەیان بڕابوون ئەم بێ شەرم کەسی ناترسن ئەم یانی ترسێ مە تشتێکی تونەیە ئەv بەکرێم دەبێژن یانی توزانی ئەم یعنی نەت بتەوای ئەم وا دژمنانە قبول ناکەن ئەم داگیرکەرە قبول ناکەن ئەمە ئەوژی مە ببینن ئەوژی بفکرن یانی توزانی دەولەتە تورکی دژمنê miletê Kurd e herkes vê dizane bi hezaran gerîlayên li serê çiyê heta niha li hember vê dewletê têkoşiyane ew ê bitêkoşin jî ew ê bidomînin jî yani ez di wê qenaetê de me însanekî mîna qara îlan ku li ser çoka wî bi hezaran însanan ji canê xwe ji dest daye di hemê zawî de şehîd bûne ew zû bi zû ji dewleta Tirkiye re nabêje erê ew heta ku heqê milletên rojata navî nebe weke hev dev ji vê têkoşînê bernade soza wî heye yani ji ber vê yekê ez dibêjim ji bo hurmeta van însanan mesela an hat tu çawa aqasa değişê mesela ez û tel Ewropayê ne em değişê xwe bixe şûna gerîlayekî li serê çiyê ku heyata wî 10 cara 100 cara ketiye xeteriyê derketiye û nanekî germ nexariye ew çawa difikire yani ew bi çavekî germ dikare li dewleta Tirkiye binêre tu texmîn dikî yani ji ber vê yekê ez dibêjim carna merov hinekî empatî bike şans bide van însanan ku di vê pêvajoyê de biceribîne heta ku derê çû ha baweriya min bi meclîsa Tirkiye jî tune baweriya min meclîsa Tirkiye tune ew meclîsa ku zimanê Kurdî nas nake hê merov nikare tê de Kurdî xwe îfade bike çawa bikaribe dawa mezin a 7 salê a Kurdî çareser bike çünkü mesela me hemiyan e yani li Rojavayê Kurdistanê jî te nûçeyên ku min pêşkêş kir godar kir yani xeterî heye xeterî li wê derê jî heye tabî Ava xeteriye ji ber ku tu zanî çi ye mesela na meselekî mesele dikeve çi mesele dikeve sed pare û berjewendî ji bo Sûriyeyê ku pir çeke tu zanî bi milyarder dolar qazanc dike Emerîka tu fêm kir û xwastekê İsraîl pêk bînin wê çaxê em Kurd li Qamişlo min çi bikin li Kobanê Qamişlo wê derê yani mera ne lazimekî yani dewleta Sûrî çi dibêje ez vî pareyê biçi bidim gere hûn wê aliyê Qamişlo neft û xeza têde heye hemû pêk nebin destê min ji ber ku Emerîka dibêje tamam ji bo wî ne derdekî ew e du yê tiştê herî mihîm e em Kurd nafikirin li Qamişlo heta diçe Ebû Kemal Ews Nûr bi Iraqê raye û dixwaze meselen bêjin em ê dewleta Şîî Iraqî jî ew kirin ew ji bo kartekî mezin e destê wan da yani mesela çi yani her roj emperyalîst ya hemû rojhilatê navî nokerê emperyalîst e yani ev çi dest got nabernalim emperyalîstê herî mezin dewleta Tirkiye tu emperyalîst temeske ew jî emperyalîst e çima hûn nebin dîrek çil herin dem emperyalîst vallahi billahi Zekî Gül dibêje ez tu aynî pirsî ji min bikî ez ê bêjim sibê em temamê Sûriye dagir bikin em dest bi şer bikin ew jî pêşniyaza wî ye heval her gotinekî siyasiyekî Kurd tabêje ev gotinê dîrek çap dikin req û req diçin didin Amerîka dibêjin ev Kurdin ev Kurdê hûn dibêjin hemû jî ser me hesabin nebêjin ser hesab nîne ha zanî dera tiştek bêjim tu bawer dikî yan bawer nakî li Başûrê Kurdistanê yani kesek nivêj dike di nav hêza pêşmerge de heyê hêza pêşmerge di vê derê de hinek gotinê li dijî İsraîlê dibêje ew gotin hatin qeyd kirin dîrek çûye CIA na rapor tişange roja dibêje hûn em piştgirî didin we piştgirî didin hêza komando heye yenekê li wê derê mixabin ku em dibên yenekê ji ber ku hêzekî wilo ew tuneye dibêje filan saetê de ew lo gotiye ser me dibe tiştê wilo yani ji bo çi dibêjim her tiştê nebêjin yani hayş xwe hebe em Kurd bê Amerîka Ewropa ebed netine federalî em tiştekî jî nagirin ev rastiye ji ber ku çi zihniyeta însanên Musulman welatên Musulman bi rêve dibin di zihniyeta di hizra wan de di tiştekî wan de demokrasî însaniyê ji bo derdora xwe tune ew ji bo gelê xwe azadî û serfiraziyê naxwazin wê ça bo milletekî dînê bixwazin ev rastiyeke gere em bibînin em bin destin ji ber ku tiştekî dijî heye nabe
ام كرد او تفجري از دبينم لروجافاي كردستان بتاوي بحتى شوشتين تركيا را نابن هبي يقدي نابا جرى ابيا ببينن يعني دارا gelek spas dikim ji bo تمام telefona بس قربان قالك سباس نبي دارم از قوت ندلي خود بيجم يجا قبول بك قبولنك او تشتكي دنيا والله باwer يا ترى بيجم هذا البدر از قوتني از بيجم بيدر از قوتني حمو ولات باريز نشتيمان بارو ويتا بقري حز كرنا ويتا بقري ربنا بشتيريا ويتا بقري كرنا بقوتني وانا حمو عيدز مينا من براستيش eri والله her hebi dara malate ava تمام بس قرباني قال سباس شباش تراجي براسي هي دارم يعني كانال براسي والبدر الباكوري كرساني كانال مينا تا يعني براسي قال زيد قال براسي هبن يعني هەواڵ شاشیەکی هەیە ئەو ژی دژیە دەبێژن گەلێک پرانیانە دەبێژن ئەگەر ئەم بە تورکی خوا ئیفادە بکەن ئەوێ باشتر ژمە تێ بکەن ئەس وەیە بەلکی ڕاستیەک ژی هەبە ئەمە بڕاستیژی ینی توزانی چاوایە ئەف ئەگەر ئە ژێڕا نەبێژم ئەف چییە توزانی ئەو پێم ناکرد ماژیە خوازم ینی گەرە بێن زێدە بن بە کوردی بێژن ژیانی بوی وسیلات از دخوازم ji adem kara çoban ra spasî xwe pêşkeş bikim ji ber ku ew bû sebeb ku ez daxilê vê cîhanê bibim heqeten adem kara çoban însanekî wisa ye kîjan heval bi kêrî vî meselê were bi xwe dikeve dewrê bi xwe pêşniyaz dike û tîne daxilê vê cîhanê dike çi alîkarî icab dike pêşkeş dike karakterekî wî wisa ye yani adem kara çoban heqeten însanekî baş e مفرسم ندید از تبلی برنامه یا زندگی بیم جبر کو مخوا آماده کرد جبو برنامه خواه مپیش تا حاضر کربو اب گوتن باش بو ما تشتک دیجی ورا بيجم جبو تو جبو حمو حواله دنيا بيت بگرچ بيجم كردنم تشتكي دي تني جمرا تشتكي بشارتي مرة تني دزاني ايميلكي بكي جبوي كتني انسانك مينامن ميناوين تخال هركز بلا حدا جمنه تجي يعني ترى بيوندي بقرا بلا بقرا تشتنابا جبالكو ام دنگ بقرها دزاني اب يجي هي يعني قال هون اوجي تشي بكر دارا ایمن تویتر من هي دسر قناه من يوتيوب تو بدران در ل يوتيوب خي ل تويتر خي دو فيسبوك خي herkes dikare mera peyam bişine mesela Facebook'a tehbet tu bedran der lehi tu tkari mera messenger peyam bişini tu bi kevi Twitter bedran der benim sini mera tkari peyam bişini hatta bi Twitter tkari telefon biki tamam ايوه شاخي والله براسي اوم يعني nasiyete ki teknik dar تو کنگی بخوازی همی حوالا را دبیجم برای مسنجر فیسبوک برای تویتر برای اینستاگرام پر زیاده بکار ناینم اما دیسا جی حوال دکارم خو بگینم ناویم لیخن هر دریده هیه مالته آوا هربی داره هوان و اجی خاطر جواد خوازم به هویا روزین خوش آزاد هونجی هربن مالا و آوا